Žabac and Stonoga at Eurovision. 34. matematička olimpijada. Jeste vi, ko se takmiči ovdje na olimpijadi? Učenica. Hajde vidimo, 1 plus 2. 3. 4 plus 7. 11. 7 na kvadrat. 49. 7 na 3. 243, mislim. Sinus iz 2. Ne znam, ja sam osnovna škola, to se uče srednje. Osnovna škola. Korijen iz 2. Korijen iz 2, to ne. 1,41, srednje. Korijen iz 5. Originalni broj. 2,24. Koji je pi? 3,14. Korijen iz 5. 2,24. Korijen iz 4. 2. I zadnji konačno odgovor je da žuriš na bus. Da, žurim na bus od 2 ide. Svaka čast. Položila si Stonogin i Žabac test za matematiku. Sretno. Ovaj program su omogućili Scanjet, direktni letovi iz Skandinavije za najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj, centri za lokalni razvoj, na usluzi građana u 9 gradova Bosne i Hercegovine i u cijeloj dijaspori. Više prirode, više života, Vitalis sokovi. Top Turist, najsigurniji i najpovoljniji put autobusom iz Skandinavije za Bosnu i Hercegovinu. Kovo Galerija Visoko, shopping centar za cijelu porodicu. Bonbon Damla, punjena voćna karamela s prirodnom aromom svježeg voća, kao i široka paleta bombonjera Orient, koje možete naći kod ekskluzivnog distributera.